Gagasi FM News. Zefania Mkhwanazi uphithizwa udonga lwendle kamakhelwane ngesikhathi besizokukhipha izimpahla ezilimale emva kwesiphepho esenzeke ngelanga langesonto sabe sesidiliza indlu yakamakhelwane. Seswa ngayo indliwa kwathi ubani lo ogcinazelwa yendlu kwathi hawu sesibhekana soda ubaba uMkhwanazi sangena sonke yayisimgcinazele umhlabathi wayiselele sayidusha sale sasesimbamba kwayisaphinga leso sikhathi wathi mephansi wakhala wathi so nje esingathanda ukuthi kube khona uxhaso elingase nisixhase ngalo especially entweni zokudla kungconywana nako kwebhokisi ngoba likhona kodwa nje endabeni yokudla bangasixhasa lapho noma nemotshwane engahle iphumi singakujabulela kakhulu lokho. Kunzima kakhulu njengomuntu athi ngihlala naye nasemini bekubaba onjengomfowethu besixoxa njalo nje ucingweni ayikho into ekade singayikhuluma ngayo. Kunzima kakhulu kunzima. uHlongwa uqhuba ngokuthi ufisa ukuthi umndeni wakhe uthole indlu ephephile. Ngesakubala kakhulu okulimele kodwa nje sengaba nje ishelter kakhulu. Ezindabeni zeGagasi FM nginguNompendulo Ngubane ebika eSewilo Fontaine ePietermaritzburg. Gagasi FM News.